clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chewa du sang na sang ber kalan bok chewani ole kan riat thewangin leng puiram skam le thil chang ranga zoram mi puite kan hoya kan chia ema tuilai rapin opposition ten min siam ani bera enge thudik ni ta ang tin zona kanin siam ta thrin ani nukul lekin Mizoram Chief Minister chuan kan ram boina le ama mi mal chungchang thudik chu zonet kal tlangin aron puang ta a chung te awang chuan thudik hi dawtin a hliahkhuh hlen ngai lo Chief Minister zonet interview thlilet na ti thupui manga Thangtea Thawmte thuziak ngai nom le beng war thak zet mai hi tun trumatana kan ngai thak ho turin kan on chop chuak le don ta ani ole tuna ilo ngai thang pu editor chibai le ka thuziak hi khongaya I channel zaom taka min chhir chu sak turin kangen masa ache nizan maya kan ram shroi tuluber Chief Minister pulal du oman zoneta interview nei kha thirle thuak te ang interview a khan thil tam tak kan hmuwa ma se alang sarber chu thudik hi eng angana sa poin dawtin hliahkhuh tum ma se an hne ngai lo ti hi ani ingai dan le mi pui ngai dan ani ve hial po karing a sei dewani ti ka hril masa boka che aron tia Thangtea chunga hian kalom thrin ngot mai thu tha pui kan chanela cher chu tur minon pe thina kan lom tak zet ani enganga sei po ni ro se thudi kani phot chuan kan ngai khape em ani ti kha kan soi masa ange opposition te be na desperate tactics atia ingai thatiang tunlai hian kan ram politics a thubel chian dolo opposition lamin chatak khuka an khuk pui CM be na le hek na sang kan murenga heng zong hi han thlir chian chuan thiam dang nei lova dot ngial ngan le fin fiana tel lo man ruwa desperate tactics manga kan Chief Minister ti ming chiat an tum na mai ani ti achiang le ma se an hriat lo chu an dot phua chop te hian ama pulal du oma hi ati che ei lova adin nge zia le a chel zia ati fia zual thung si basangam afu lutuk mel lo he interview a hian hetiang khopa hek na le be na rap thak ma chon chung poa azam mi alo dan le shwai tu tha ani naril tak kan mu theya be tu ten dot an tran chan lain kan CM ro chuan thudik chia athawang hona na mangthung si ani shwai tu dik chu alo lang chuak le thin ti hi voin thleng hian atakin kan mumeka opposition te che dan hi atlom thakin anoi nung hlea chawrau ek an thai chu ani tak ber hi ole tlem te kan sei vele lokonge nie CM interview na te YouTube lama reaction sang kan hmuwa heta lo lang chiang tak mai chu Thangtea soyang hian dik na hi tlom zok anga alan chang om fo thina dot hi achak ema abikin politics angat pheichuan dot thu the dara zoram mi puin kan hriat kim theinan hian hun tam alo ngai reng lowa chuti ang chuan din chan zok ni tumin phe ma se atak ani miaw lowa wangin a chuile ruai mai chuani hi shom ka ti ve em pakhat chu kan ram politics le kan sa khwana in rem lo lutuk mai hi aza thak na lai ber zok ni in ka hria politics bol lo lutuk hian kan sa khwana thlengin a fanta ani bera ngai tu chian ngam om lo khop hian arap thak ani top mai ni ole khamilai chin te kha kan soi ve lok ani ilo ngai thak chun zomang constructive criticism nge character assassination aron tia sarkar thilti athat lo na laya soisel na constructive criticism zonga kong dik zok ko mutur ani lain thudik lowa beina le hek na mai an man hian an tlom zia ati chiang hlea mitling lo le eiru na manga ram ti chetu te tan chuan pulal du oma ang hruai tu dik le rin om hi chu a nok sak thlo tani he thu hi lo ngai tu vete lal du oma asiam chuan kantan din chuale a har sa to ang ti tong kam an lo man fo thin to kha avoina hian a thleng dik tran ani mayem dik taka ram hruai atum na konga hian maso na dik le rin omna aron thlen hei hi dik lo taka thil ti ching te tan chuan shem hun ang maya sheom ani tasia ramtana din chuana tak thlen tur chuan dot le thudik chan veya in beina hian mun anei lo ti ero hurin ala hril ze lang evidence nge dot
puzo na pu na le CM chan na aron tia in ngai thatiang chiang takin kan hretoi ti chungchanga hriat thar kan nei le nga la chu opposition roi tu puzon ro tuang lianan kan chief minister hi thamna poisa nuai tam takla emo arang kachak zonga petur angin apu kha ani he pu na hi thil na mai ani lova ram roi tu berza omna ti borban na ani ma se heta takhian pulal du oman roi tu ni atlin zia aron lang fia thung aming chiat na laka tlan chia thup tum lovin kan CM chuan huai takin puzona hi achang let zo kani apu na hi do tani lo chuan evidence fin fiana phorturin a challenge let ngata fin fiana a phor theilawani chuan defamation ming chiat na wangin alung oina khop a choi tur thu a soibok he thil hi an en liam mai don lo ti soin an party in are lang zelin ma an la don ti a soilang puro tluang lian a hian khoi tang a riat chiang mang lo minang soi ka ria ka soi chong mai lo ma tian ni chuan chu tiang mai mai a hetia ka minga ti chia kan party future thlenga khoi wang hian defamation kan lungoi tok chu a choi thul mai the chu wan sang kan ngoi mai kher lo wang kan party in a decide ang angin kan kalanga kha kha chu ta chuan evidence nei chuan a phorang evidence nei ni chuan ka bang ha lang chief minister atang lian he truth na en truth lak kan ni to lo ni mai chu ni mai he thil hian thil pakhat min ngai tu chuatir thudik soitu hian ko thi a hlau ngaiem puzonan chiang takin kan hre thoi ati deuh tlat hian a hlau thonga a in veng lo kani ti ati chiang jok hle evidence mumal po nei lova hruai tu za om pu chiat tumna hi atlom thlakin politics tui tang lo tak ani kota thlenkher an du lo ani chuan chumi ma chuan mi puite ma a an thudik evidence chu phorve photse adu om hle ang evidence a omani chuan chief minister anina tanga ban resign ngal mai po a in huam thu war takin a soyani pulal du oma hian athu soi hi arin tlak hle ti fianan ani na CM post hial po tha pain huam ti a soi piap mayani SIA social impact assessment le opposition te double standard atia ngai thlachun zom selang aram mason na ta na thilpoi motop khok social impact assessment SIA ang chia te po hian opposition te hian mi puite dot manga hruai ko yan tum fo mai hi apoi hle ani he SIA kan ti hi kan ram mason na ta na kong pui zole rel kong siam na mai baka national security defense kai noya mi puite nuna ngong om thei zir chian na danang thapa kalpui tura ruaman ani amai ro chu he thilpoi mo takhi opposition te chuan ramhason na dal tu le mi puite votu anga lantir antum tlathi an double standard lan na ania ma se hriatur poi mo tak pakhatero a om MNF sarkar hun lai khan he SIA hi voiza somni chuang zet an local pui to asin khati khopa tam an local pui to nuwa tun sarkar tharin lo theilo wangle thil kal thui to luat nuwa voi khat akal pui ve chun hi hober anga anron khuk puya be pui anron thak le si hi chu angai na hriat lo pi alam thil za thak to pani an soi vele fo chu SIA chungchang kha ni ta social impact assessment kha ta chuan ramthal chungchang akhan revenue minister ida exam khalai bor vel te social impact assessment ti ni lo he hian sarkar ino thil kalpui dan na diklo ni ti te kha soi ni ta mo chula ya chu chai le lok ta ila khala ya kha hela hian mo adda na hian section 40 na hian thilman mo thila exemption pek theidan thilman mo thil soi fiana chu section 40 ania chu defense of India thil an in national security an in emergency an in khuarel chian an in atitani te chuanin chuta chuanin chutiang thil ani chuan section pakwan nuai hian exemption a pek theitani ta chuan section pakwana hian kan sarkar nu a revenue department hian exemption social impact assessment hi apeni kan soidu chu
helai hi pek om ngoi ania achan chu sarkar ma sign beren lan ani environment clearance po ngai lo VC te point hei le kha min pe NGO te point min pe chu tiang khatiang an lo ti vek to wang khan beren lan a khan social impact khaom thelo ni ram ruak ani chuan engma ti cheta nei lo tin achunga khan nei tu dang an ombok lo chuanin social impact khaom thelo ani le national security atana poimo tak section 14 a soi chunga alwa wang hian I helovin kan sarkar khan exemption kan pe ni tin tu sarkar po ni se hei chu pek omoi ngoi ni achan chu national security khoi ania tan chuan MNF te hian an mani mong lim hi ka hre khom maya an sarkar chung tram ma sa chung te khan sang ni som pa ko tanga som ni pathuma khan khata khanin Defense Ministry noya hian SIA exemption voi som ni pasarian pen mun som ni pasaria tin BSF ne na hian mun som thum pakhata an pe bokani tin IAF tan po puk puyan lo pedai to tin chuba ka southern campus tan te tuizema tan te pol dipo tan te po SIA exemption hian lo peni avai hianin an sarkar chung rei lo te khan SIA exemption hi voi za som ni an lo pe kha I do chona list ka pek cha kha keinin voi khat kan han pe ve dek deka ka thil ti swal kan ni chuan keini ai chon MNF ale za som ni nan swal chu chuan ni ron mani soingam tu hian ni hlei me tiang hi chu wang chuan in an mani na dik lo tak thil an lo ti hi chung lam hian hai chua adua an mani ve ki man ron mang mani ka ti hial ni exemption pek na document taina malte te nam vek voi za som ni chuang local pui to tu te hian he voi khat na hi hoviau tur an ni lawasin ma se mitling lo le eiruk na manga ram ti chetu te tan chuan pulal du oma ang hruai Thudik rin om le dan bo chelo thilfel taka kalpui du hi chu a hnok ve thlo tang an nin an kalpui laya tha em pulal du oman a kalpui ve chun thalo le mi puitana pui anga an soile thut si hian ram mason na ain politics a in beina chau an ngai tua ti a chiang hle MNF ten an thil ti dik lo kha chunglamin hai chu adwa wangin an mani bok khi Thudik ron puang chuak tua aron mangle ta zokem ni tin kan chief minister hian angai hial ani he double standard hi mi puite hian kan mu mai lova an mani bok khian an mong an hli me kani tin tun ma tang to khan Forest Conservation Amendment Act FCAA te po adopt ani male kan ni na him tu article 371 G te po kha an palyam mai ni in alang no ani hi character versus reputation atileta aming chiat na ain ani na apoimo mishing kan ni na hi munhnia a then theya chu character kan ni na le reputation min muda nani kan chief minister in voina beina le soi chiana ato zong te hi a reputation ti mel hem tum na vek ania opposition ten do thu pho chop le fin fiana tel lo hek na mangin mi pui ma aming thatna ti chiat an tum me kani ma se thil pakhat an riat lo chu reputation hi chu thla ang chau ania character ero atak substance ani thung ti hi pulal du oma character hi chu kumtam tak chung ramtana alodin to na le arin omna integrity manga sak ania chu wangin ama be tu te hian dot le phuat chop mangin aming thatna ti chele ma se achungril ni nairo an thiat theilo mi huai sen chu beina hian ati che ei lova ati thang zol jok thin ato pa chuan dot soi tu te chu dot bok khian alavai liamanga Thudik tran tu character ro chu tlang sang tak ang main alading trawlur rengang tuar ngam masatu chau a hlotling thin atile ta har sat na le beina ma chon lowa hlotling kan om ngai lova kan chief minister chunga thil thleng me khi mi puite tan ezir lai ro pui tak ani huai sen na dik tak chu mani dikna le felna soi vak ni lovin dot thipui kara Thudik nena din tlat hi ani hetiang khopa
Shuai turin om laka beina tlom le ten nom hi mi pui te hian kan hriat thiama kan trom pui lo angai ani kan hriat tur chu ram shuai tu kan thlan hian an ming thatna mai ni lovin an chungril ni na character hi kan en tur ania pulal du oma hian chu tu na hian aron ti fia me kani beina anasat pole a chungril alo chak zoka hekna atam pole thudik alo lang fia tam sau ani ole adot le chuan social media hriam hrei hlo om ati ve ta thunga ngai tha zelang tun lai khowela hian kan ram le nam ta na thei top chua tu te ti ming chiat nan social media hi hriam hrei hlo om le ten om taka man ani fo thina thil fia ma hawa mi rel le ti ming chiat hi kan politician tlar hnung te le thalai ril rutlem te nuam ti zong le eizon na lo ni ta hi apoi tak zetani mani za om na le mi mal nun thal thaka adik le diklo po thlialowa do thu thelar lut tu te hi khotlang maso na ta na nok le ling ang mai anni CM be tu ten an hriat mi alo chu do thian hun reilo te chau mun alwa theya thudik takero chuan an mai alavom le don ti hi ani mi puin kan hriat tur chu do thedar tu hi thudik melma an ni rualin ram melma an ni bok eng angana sa poin do thlipui hi tlema se thudikero angi ngai lo ole soive chak deuh mai pakhat kaneya kan soive le lukange opposition te chet dan hi mana tang khanin ka ngai hi a thathei lo thina achan chu mithiam pui puin tel khom an nia ram shroi kong ani se experience nei thatak tak ani boka enga tinge constructive criticism zong hian an kal lo o ka ti fo thina ni achan chu party upa thankin to te an nia an shroi fo to zoram mi puite mamole min kai shroi dan tur tharlam zok te chu an shroi to na tang an lo experience to na tang khan an mm tura kanga yani amaro chu khang zong zong kha amul thelin kalo thel alo nia ka hlo thon ru kang nge in ti hian sarkar thil ti lian tham reng renga asri chezong in an kal ta chat maya tin abo na lai tur poina po an ron hret chatani ti chuan manang bok khan mi puitam tak kan thledwala amaro chu khang thledwal ho kha an thlelet le zel tho hei hi enge chan kan ti chuan social media atha achak to sia man ang kha ni to si lowa chu midik dik taka thil ti le dik taka ram shroi tum tu te tan chuan atha in alo tangka em mai kha alo nia social media hi thalawin chaklo sela chuan MNF le Congress policy apply hi party puitling thankin to an ni na nen phei chuan a hlotling le du om mange o ka ti hialani amero chu social media chak tak khi tuna kan chief minister po hian azara zo katia achana chu social media chu chaklo sela chuan tuna an puna hi dot ani ti chiang view ma se media chaklo na ka chuan ale lam ho khan kha chan sa an ron nei thei tatlatani ti chuan social media chak tak chuan thudik aron puita chat maya chief minister pulal du omadik na chu aron nem nge pui ani berin ka hria chu social media tha ka ti em na pakhat ani bokani ilo ngai thak chun zomang tlang kom na thudik ading chang zelang ti ani leta atop bira chuan thil pakhat kan hriat chian tur om do thian character a khoi che theilo opposition ten kan chief minister reputation ti melhem antum na hian ama ti chelovin adin na mun ati fia zok si ani amak ka ti chumo heti khopa thilofia zonet interview le thil thleng danga thudik alan chian nu po hian opposition te hian tlom ni an lala thei tlat lo hi ani social media lama mi pui ngai dan comments kan en point za som ko chuang zet chuan pulal du ama thlawang hawin positive takin an komena mi puiten thudik an hria ti achiang hle ma se opposition te ro chuan thiam chan tumin video clip toite te short clip te trong kam la koi phet te mangin chan an la kho ve fana he thili chu mi puite muwa atlom thak baka hruai tu ni tling lo te le an kai hruai te chet dan za thak le niam tak ani lal du oma asiam chuan kan tan din chu a har sa ang lo ti tu te khan voin hian thudik an lo soi chuak pal hlawani ei ruk na le dot manga ram ti chetu te tan chuan mun om to lo hrim ram mel ma chu thudik mel ma an nia thudik ero ading changzel donani an phuat chop le dot thu te hian hun reilo te chu mi pui then khat a hruai koi theima na
mà se Thudik tlang sang chu an thiat ngai lovang kan ram hi Thudikin a hruayanga dot le in beina tlom tak hian mun achang rei to lovang Chief Minister pulal du oma hian akal na kong atha lovanga mi puite hian Thudik chan tlat hruai tu hi kan thlop tlat tur ani bokang Thudik hian atopa hnena ala chan dona wangin huai takin ma ison ze lang u rorel na dik chu luipui angin luang zel ro se ole khamichin khania angai nomin apoimo hle mai abeng war thak boxia zoram mi puitena kan hria tur thu poimo tak mai min chop chu sak tu pu Thangtea Thawmte chunga thinlung le ti tak zetin lom thu ka soyani clear tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan sak theu turin in khongai na kange ne like comment le share te tin mila subscribe lo point milo subscribe zel turin in chan puina in khongai na kangen tak meu ani e